Igitondo cyiza nshuti muvandimwe, igitondo cyiza wowe wakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Ndi Wansori cyangwa unyite Kizito. Nizeye ko Nyagasani Imana akomeje kuba ifunguro bahaza, atabaha iribatera umurengwe, kuko murabizi ko umurengwe wica nk'inzara. Uyu munsi rero ninjye kugiye kubabwira ibyo muri Kongo, mbabwira uburyo AFC M23 yafashe umwanzuro wo kurekura agace yari yafashwe kazwi nka Walikale. Nyuma y'iminsi 3 gusa umutwe wa M23 utangaje ko wafashe umujyi wa Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo. Kuri uyu wa 22 Werurwe, ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryafashe icyemezo cyo kwimura ingabo zaryo ziri muri uyu mujyi wa Walikale no mu nkengero zaho. Itangazo bashize ahagaragara rivuga ko kugira ngo ibiganiro bya politiki bibe mu mwuka mwiza no kubahiriza agahenge kasabwe ibihugu bigize imiryango ya EAC na SADC, hagamijwe gushaka igisubizo cy'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo mu nzira y'amahoro. Abarwanyi bayo bafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi no mu nkengero zawo. Bagize bati, ihuriro AFC M23 ryafashe icyemezo cyo gukura ingabo mu mujyi wa Walikale no mu bice biyikikije. Umutwe wa M23 wari wafashe umujyi wa Walikale mu ijoro rya tariki 19 Werurwe 2025, ari naho kure mu burengerazuba wari ugeze kuva watangira gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. AFC M23 yari yinjiye muri uyu mujyi nyuma yo gufata ibice byo mu nkengero zawo birimo Ngola, Kisima na Mubadu. Ubwo ingabo za Kongo zawurindaga zahise zihunga zigana mu cyerekezo cya Kisangani mu ntara ya Chopo. Imirwano yabaye nyuma yaho ihuriro ry'ingabo za Kongo rigabye ibitero ku birindiro bya M23 biri mu bice yari iherutse gufata muri Walikale birimo Bofu na Kibua, byatumye isubira inyuma. Imirwano muri Walikale yatangiye mu ntangiriro ya Werurwe nyuma y'iminsi abarwanyi ba M23 bahanganiye n'ihuriro ry'ingabo za Kongo mu burengerazuba bwa teritwari ya Masisi. Ubwo M23 yari maze gufata agace ka Nyabiondo na Kashebere tariki ya 13 Werurwe. Sosiyete Alphaman y'Abanyamerika n'Abanyakanada yahagaritse ubucukuzi bwa gasegereti mu birombe bya BCA. Umujyi wa Walikale ubusanzwe BCA ivamo 4% by'umusaruro wa gasegereti wose ku isi. Mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2023 Alphaman yacukuyemo toni 3,147 z'aya mabuye y'agaciro. Umujyi wa Walikale uri ku muhanda munini uzwi nka Route Nationale Numero 3 uva i Bukavu ugaca muri uyu mujyi ugakomeza mu burengerazuba, aho mu ntera igera kuri kilometero 400 uvuye Walikale hari umujyi wa Kisangani, umurwa mukuru w'intara ya Chopo. Ni umuhanda uhuza intara enye zo mu burasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru, Maniema na Chopo. Urumva rero ko AFC M23 kuba yafashe umwanzuro wo kuba yatanga Walikale yari yarafashe, urumva ko ari uburyo bwiza ifite bwo kugira ngo ibe ubwayo yatanga agahenge. Ariko se ikibazo, ingabo za Kongo zirabyumva ko zikomeje kwica abanyamurenge b'iminembwe ikoresha Sukhoi
ibatera ibisasu ibica urubozo kandi ari inzirakarengane. Ese AFC/M23 nikomeza kumva koko ingabo za Kongo ziri kumwe na Wazalendo, ziri kumwe n'ingabo z'u Burundi ndetse na SADC, badashaka gukomeza kumva yuko bashobora kuba batanga agahenge mu rwego rw'ibiganiro byabaye bisaba agahenge bakaba batari kubyumva, ese biraza kugenda gute? Kongo cyangwa M23 yavuze yuko nibongera ubushotoranyi izongera ikisubiza kari agace yari yarekuye kabarikare, na cyane cyane kumvise ko ari kamwe mu karere kavamo amabuye y'agaciro ahambaye ko kane ryawo kwijana bikoreshwa ku isi yose ya gasegereti. Ese mana yanjye biraza kuganisha hehe? Ese iyi ntambara izahushwa nande? Ese Umushinwa n'Umunyamerika ko bamaze kugera ku butaka bwa Kongo mu rwego rwa Tshisekedi yabatumiye akabazana ngo abahe amabuye y'agaciro ariko bamufashe kurwanya M23 iterwa inkunga n'u Rwanda nk'uko adahemye kubishyira amagambo ye. Reka tubitega amaso. Wowe icyo usabwa ni ukuzajya uba hafi ukakurikira ikiganiro nzajya nkugezaho cyangwa icyegeranyo nzajya nkugezaho. Ntabwo nzajya ngutindira mu minota mikeya, nzajya mbikora nawe untega amatwi, utera agatebe, dutuze, dutekane, tudatongana, dutarame, tuganire ndetse tuvuge ibiri kujya mbere ku isi yose. Kuko Umunyarwanda yarivugiye ati icya mbere ni amakuru. Ubwo natwe rero reka dukomeze tubane mu biganiro by'ubutaha. Ndi Wansore cyangwa unyite Kizito. Cyaro ni Olivier Media TV. Ntacyo byagutwara ko subscribe, ugakora share, ugakora na like nimba nta mutima mubi. Kuko byose ni umuryango mugari wa YouTube yacu tugiye gufatanya kubaka. Imana ibaho umugisha, Nyagasana akomeze kuba ifunguro ribahaza, ntabahe iribatera umurengwe. Murakoze murakarama.